ole tu le leile mana tua mai ata tu mana da ono e tali fisino sul vo mana loinga ka ko mingiska a misil mingiska ka ko CEO pole fa lungo le sul vo mana loinga ya awa ele o kulowa tatu wo ngana tu sa e ma faina tali el palmia ai ele o mawala vano ele fio el palmia e a fio ai fa ya ngasi singa pe mele sa ngo men mingiska e kai me fai se o ai ni ficar mingiska se po va ai po kala me voi lele andai ma li ato ole undercover bosses e po kala me voi lele ka voi lele fai ya ese skai li fa ki lingi ko inga mas skai voi fa random person ai ha voi fai asia ke ia ra le staff foi lele la o se voi fica ka me ki ku no ora fio o ka ngo fica fa sa vai fica ia ka voi fa ka fa ale ngo ala ke le ale ia e whenga tā fo ina lua malama tele le vai nga lea ai tūlanga o skeiri fo i wha undercover bosses langa e whenga tā na lua kawa lua ono o lua tino e whenga tā tele ia o lua na whaile mele na ale mea lea tau e mai mangaku ka uso ai mea ia waru pa ua pongo o e mai mangaku oi oyo rua ma fau e sa wala e o ni fo ma yo rua e le nga o rua e tatu tala no nga fa su mano no ina ai ole fata ole si vai nga ta ole vai nga le nga admit mai la vai le fio nga le Minisita ole lape o tūlanga fo i tu lo nga ngana ma langa o i mo o fale tua i ai ya fale le ta ua o potu o vahenga fa pene so le ore fale mai ore fale le ka kaunga mapu ile mak ale di e akangia mai o ngor mai nga la ko e libas fu pasengere mai ai fo i mai o se la pasengere mai fale ko ngongi sa le ia e manga ia fo i walanga le ke mai ka waku ia o vai ku le I fa so fo nge ia aku le pa pe folding mo fo nge o fala au le piko silinga manga mi sa mo le penadol ia po aspirin fo po da fo ka nga e ka wai me hoi mo fulu mo ngi valo I mai ho ka ko yo sa mo a o pa ka nga pusa se lu e o ma ve sa mo nga ia nga sa mo wa ke i fe en so sangin ka pu le o le siokio o kako vai ia po fora wa tandua na fa nga ma ku kai sa mo nei me o isa wa tele ya sio ki o mo fora au ia wa foi ta to le sita la va ne ia mana tua e la foi le la yo na tau le mau le fio Minisita ta wa fa no cameras o fa ma la nga ka ka nga cameras e to e maua ia nga oi ma li matango vale o nisi o tau si soifua ma le au vaenga ia le lau ke whaia re me o le sapalai o le au kuka isa tawa ele na male la ina ele la ke isi o ki fua ora fasane no si o ki fua ngi vai ka or soifua nga e oi e ini ma fua nga ia le foi tanto ai le tele o le nga oi nga pepe ke mai le si tai mi fo ina le tanto faritela vai o fisi me ia so o vaenga ina e ta ua i o le tatou taulogologo paina le magai o le koe faamaʻikegei la u koe magakua e le Minisita la la koe follow up e le Minisita po ua ola sa o kema ma tulaga faapea o le si foi mea siata mo ia ke foi mo le silfia fo le toʻatele e lē fegofia le galuegofeagai ma le Minisita a me se le vaaiga le falamaʻi le I makoʻokoa I lo le condition ai ai faapea foi fo maʻi o loo faapeaga I guʻukua. Yeah, given the amount of doctors that we have, lalo me le selau, I lo whalonga koe le saungonga le li Minisita. Yeah, ke pe foi lo example nga vakua siata langa mako ai nge ko o whafo mai. O le, like, o keia, they can come and live overseas. Alanga o lako langa fia kau kua pe mo Samoa. O le ngofo Samoa e kau kua le kungu. E re lava foi lako kungi. So I come from that perspective foi. The perspective leo me lako. I le whengu fie. Ia, o kongo le mangkua whaipalamengi ale ato, I think it was a week, 2 weeks ago. Yeah. Sa whakalango inga le sioki leo whala au, la fo le mafo anga, e re kakao la mga sioki ngi whala au, whanga le whanmai.
Mese vai la au lo whaanga e mai. But I think it was from the previous administration, the CEO, ilo uko whalongolongo si uleo. But, you know, regardless of who or what, I know that the minister has a big job in front of him, and that job is to correct the wrongs, move forward, and make sure that the hospital has what it needs, and the doctors have what they need. Yeah, I say for il masa salonga asiak. Wala nga makau sa mole e ka mai e ko nga second grade foi le leo o le isa. Wa esa le ba ko fo le ngumerkas. Ai le foi sa mole e ko nga kuka le fa nga fa la o le fin ka wa foi ngi se ka maro polisi le si ya fiaf. O lo mo sa mo me o mo la kuka le isa la le ba nga lo ngulu le fa ka street le ka lu ka la e pe kai ko ka la. Ele lopo kasi ngi vai ngai kawa fo nga ko kilo ye po ke fo ka la fu ngi fo la mo le mo ngi la fu ya a foi le winga na le neta fayet se e ile pese foi le le fa ka sa ele ku ku fu me fa pena ele o le va nga si o ki ka ko fo mai mo le va nga ele fa pe mai a me nga ru matua tu mu ni fo mai mo le ai o le winga o whametalanga ai se a will run out dei mea. Ona fo i wa iai le isi mo o mianga ese mai. Ngai lo le mo o mianga ia nga o le ingu o ngo le uwa ki nga. Iyo. Ele whapea wa sui le population o Samoa nga saula eo se ka ko sui nga ukau whai ki nga uma uron lo se la wa whenga kai mea kasi. Ai e wa maafua na tutupu nei mea. Ona e iai isi mao mese mea ke kele aku ele nga malai nga le ngole na yanta wale li poti ole aisa parpala dirty aisa le ole piua markama le kamala le kele nga fa nga ai maka kuka ko i foala au ponga i vi foala o me ki nga waka mixo le la o tua la ole melia le la tu moi ia uta le farevali le or si ki vai la or si o ki mai foala au e penko ai si ki runga ngo mero au papava ai kanga re o fika fa ma fau o e si o ki foala au ai anu runga ngo mero au papa ma au si do o i tau te loa ia ele me foi tato ele me nei tinga le vai nga tawa wa vai nga lai li poti mai sa mo o soronga o inga ia i foala au ka pe kema le iloa le kai minga ve ese ai silsina ia o tulanga fa pena ua mafua ai o le fata ua pe fona sa no le fionga ia nai o le se fufo e fata pena ia le fionga le Minisita e nga pa wasi vai nga o ka ai tau tele me isika ko issue sa vai nga le fias na pa wasi vai nga no tau mo wa tunga sa no fa le Minisita sole e kile nga ko e pe e Minisita le fionga ia va au ko foi mai ko sa ko kau fai e le fionga le Minisita si fa ko au le ke kau vogara mo pa uilcha o nga ruenga a managers la ya wala ko nga ruenga e fai matula nga fa pena fa mata o le se ka ka kudi o Fesili nga dokta ma fa maka o le se ka nga ka kudi fa maka o ka ka sa o ka kudi o ka ka le ka mo fai fa ko nga ma a o le mai mo ku pe ko ngi ele o fai o la tu titi